Birta Tepi, Daithor Ministry Dom Filalong, Indeng Krep League Katsa Club League, Kastalvan Football Kapatu Angdung Kitipon. Haikuni Nipa Sirke Bani 26 Nong Dolbori Consensi, Daithor Ministry Dom Filalong, Katsa Club League, Kastalvan Football Kapatu Angdung Kiti. Labangso Katsa Club League, Kastalvan Football Kapatu Angdung Kiti Ponalong. Jasimet Ke, Daithor Langklangwong Sport Association, DLSA, Ampang Atum Pensi Cari Ponot. Lapen DLSA, President Moses Langne, Secretary Amoron Terang Lapen DLSA, along Ampang Atum Pen, Cerap Citosi, Hak Keceng Arni Pen, Non Angdung Giti Apol Antap Mesen Pen, Patupon Bomsi Bang Bomlo. Lapen Bangso Katsa Club League, Angdung Giti Kapatu Hut, Aluhi Amana Peng Pen, Ang Citong Dun Lake. DLSA, Ex-President Anderson Signal, Katsa Assistant Secretary Prodip Signal, DLSA, Senior Player Solomon Langne, Daithor Lem Secretary Prodip Keling, Atum Nang Citong Dun si RDP Dun. Lapan Bangso Patu Along Wong Mulangso AFC Atum Tek Mucorajok, Daithor Langklangwong Sport Association DLSA Ati Matom Fan, Gurni Pen Parem Pondesi, Daithor Langklangwong Sport Association DLSA Ati Matum Gurni Pen Rempondelo. News Report Kaziranga Kalbi Live. One year two middle referee, 11-4 referee alang nitum pen. Adu babe ladak citu pen si sebab tu indeng ke play up hong Kastar one along Kastar club deke patu kan ini yang dung iti mesen pen pacun pon je pan nitum mor ipon lo. Asan si kedam tang pon sambil lapan Kastar deke patu ladak hong ni lo bi pon la si mesen lo labang tu apil along ibi long pop la ke council honda kiro pinai alang nitum kami sport nat ke pachi hung je pan ajo ni si. Luar bori yang kang ki along ladak Daithor along labang so ka patu along klang song pon lo. Ini bang ke final lo, Bomulang so 11 star pen dak Daithor Chingri Club. Lah ini yang bang mati cipo pon lo, non amat ke 1-1 lang. Ini hin dah, lah dak kumama ke hai bang ke lagi difusi patu dam tu. Champion atau mangke difusi patu pon.